Sia ebo anyway yama no nsia bo Adom 106.3 FM Otianka Sempa 94.7 Isha 104.5 FM affiliates awodo my Ghana mu obi akura Kasiebo mu naked and someone you may de bra na doso pa so na touchline 3p ebe wuntie na dada of course ebe wuntie na the news name ma say dey watie no a anyumen sama de ba no de ewo mu no bomodin am obi oto nche hunu se wo feel news ntia ba sa wo ye yes ade na pem wo eba ni say yo de na mom se de esi wura wo na nse ni bi wo ye wan wo se aso wo itali ase mama mia ewura na ntumi nya ohwe na ya simple pagya na mienu hwe wiem sa kwaje opon kroma so op this point brutal chinchimo na left right no atro na no ko wiem Israel ka atro dwuma nsa na watiem o ka atro dwuma no watiem wai no bia hu se o Kasiebo no we fi ya oda na uchi obi na say what a touch line bi woti on person obeti bi volume no ene kete o dey play na ka jani say ku ni hello ku ni and somebody akwetene say national maths and science quiz na ba wiye ebi adi nkunim ebi are ama sesei ebi mo se wo mu nidi anwumre ebi kwa kwhwe se de ho ensem ekoye abra ebi are na ebi adi nkunim mrasha bedwani mo manfo wo bodi abato mpeso aso koku ahi ena e kasei wo se wo besre pa se opani matina medu se ne prono watum a womie na opani a wo hwe achi se dwamtani di ama mpipi amanyokuo no Freddy Blay wo mamadi anya ne ho adwuma sansa ahye makoma ahanu ne de osunum de wonte ase na ka na esenye Freddy Blay dio ene de otiye no yebetie ho nsam na afi ya ba awura nsam foforo mu me ka sai a teacher fo a wo mu afa asuafo ni BTOCs just a teacher's own choice a wo mu yusuo no osoafo a wo hwe ngoma sua ahodo so man ga na be de akire se ya yenhwem na entuemwa eno anso kai se awura bi a wo eye ka so ampatam ho ene gi se wanye ho so yo sofo owura Pentecost asafunum ene sofo ya sofo ayusu ni yapam sofo elder yusu ni yapam no deaconess ayusu wasa wo mu nyina ase no yase enura nkre kwa kye no eja onyina ne yire se mi anche no mbo bia mfane sanka no de na ewom anwumre yebeti adwumaku a wo mayi mo ye jaframatoa abedwaku a ye pa wo se wo nya adwuma wo ho no mampani agu no na gu a yagu no yi na donko a wo mayi no hye bedwafie kire se mampani wa hyeda enuma bia koso e pro ne kankan wo mpeso be hwemu nti maame Francis Esiam o katakata no ho aka tetene na wo ho a yesi madam Mok wapie wo school mu ha anya bia madam Mok uhu ne da anwumre sad bro madam Mok ne ho nsem ye ba hwese ne betumi akasa kora wa Kasiebo mu a me de kofi adoma wanwani na nankra to hene the one anwumre mene obri yaboa fentemfrem yamakwa ba re entina don hwe ba kwen entem na yemfa ensem no ma obetumi akọ Facebook Adom 106.3 FM okọ a obenya ye na watumi ahwe yanim wo hwe yanim yesu ye hwe yanim ye de news no ma o enche yakwa puya mantem putupru amaneba yensa ka fi eche salary akwanhia bi asi tipa truck bi atwa fa taxi bi so ayam no ama wavan bi a ono so nam ne ba bi ono so agene de taxi driver ne de amaneba yensa ka kire se ne nam no emu ateten yanti asem de enche yebekọ ho na yene adansefo a ejina bia akwanhia asi no yene wo mo adi enkomo fise we putupru a enke line up ho kra arehosem a yede ehya ase anwumre eno no nti ebesre mo amonam kwan so amoko apuye mantem kofodua MPP for no driver for no mu twia munya abotre kakra obia nkono wonsan emra sondwe mu ti ansa no yensa ebeka eye abrante Emmanuel ye kran ewo ho na yene na di enkomo no
Yanko yanim na yenhwe ense okay. Yanko ne ne ima enkonkodi enkomo. Ima wote yanka yamwayo. Yeah. Bia poten ben na asem yasi. Almost frɛ hɔ atwoma amena otra lenda do na ode ba akra. Watra lenda do bank ran ya. Otra lenda do ode ba akra no almost frɛ hɔ atwoma amena. Enya ho no na kwan na ese no mo de sapeti bi aguso ana ene we na nkasa hia. Kwan de ha no mo ba na de kwan nyinaa ye. Na insuo ya de a eto 45 no nyinaa insuo to de nke pa. But tipa no I'm saying almost the speed I have na no thing. Into overtaking now where no and yambo na or the tipa ovan no somebody ton brodo wom and a taxi driver taxi no dey jam ovan so jam kra am was am for ni na ovan no ton brodo ntina brodo nkwa na wom na passing nipa wom na ovan no taxi no dey outside taxi driver no say taxi driver there why nyame dia say yeka say na ovan no so ovan no nipa mienu ewo mu no wa ko nyame dia mienu aka say de omko ayesa bia bo won pra e papa yesa na wo mu agina wo ho enti na twifa wo so anase na wo nso kɔ ana na wo ba so na omu nyina ekɔ ade ana tipa driver no overtaking okay tipa driver no overtaking awɔ no ene say ndia mo a wo dia ko hye wura mu say me no ka say CI die don three ba kumuni o ma try so me tipa driver no man tini yi to do na tini ni the police wo be kan yen sa no ene say ye ja ho a ye ba enti tipa truck driver no ono nso afiri mu ana tipa driver no de ne nan nyina ka ni mu na ye hunu oguso home wo ni mu ayade ahome wo ni mu ba ne nan de ne nan nyina ka o se sit na se ama car na nkasa o tipa no itini nyina yam kra ye kase tipa no eso ni nyina yam ti hu se nipa na te ho but ne nan na kam se nipa na so na se be ya ibe yi ni no ya sam kase pa ya ma gina ho be no here ba ko kra kam kra ni a so bi atimi yi ya bomba dia saka ya sabe kan fire service force ya san kan fire service force a police wo be do so mun timi nya ho he enti ama traffic abakwan no so ana oh traffic dey do so make say the traffic dey do so okay na taxi no chance taxi driver no yam taxi no na ono nkwan na team taxi ne dey em na ono nkwan na team wa fa niam what dey ko ba bi na okay to me fa cho almost team taxi no omo ye tu na ba ko no mo dey ba ko hospital what make fa car numbers no me won fonyi no me phone no so there may be a car number sebe ya bia una betumi ate no wa ben ho na embo bia maybe say car number no tumi fa ye car no dia ye no say me fati me dia ayam crash say ugunu me fare ba mpu oba na me say me nya number na mawa oba na yam pa ba ni mu no dem say number na dia na wo ho me sakana manam de mo sia me phone so ba do betumi describe car no na hu suo se de sitie taxi no there be over no taxi de se ne kala ye ni mu ana over no na etisen ya penti ne kala ba over no bakery over bi ma je name no e ba cha mo si BP bread GP bread owo Kumasi compre factory owo Kumasi BP bread BP owo Kumasi D as in dog and I say B as in BP bread B Bible Peter BB yeah BB bread BB okay Imayan Fansia why yeah that's it foforo bi ache adwan beba na ye no edi enkomo arehosem a asi watralenda do de wani ache nkan kakra bi you say what kind nipa afri mu no a na je say mienu de gone cry ewiase so ensem no toso waso ntumi nko ba bia radio no nsusa nenso Adom 106.3 FM bemo hunu de ekoso ba bia ti Adom Kasiebo Pribiara yemfri sa hodwi asemi so na yenwura ensem foforo mu na yewura mu ana ye kwa kɔhwɛ
said ye maths and science quiz no ekoye anyebia hwan en wedi nkunim hwan en wenya akyede hwan so ena ne de no anhyeda ankoyi amfa amano akansie no hyehye so ama wo hwa nene bi wira ho pa wo hwe bi animu antia yense kan kora kyerɛ sɛ ebi mu wɔ hɔ a wo ma yɛsɛ anwumre wo mu nidi asantema ntamu na kotokwa ba ne sɛ wo mu di ntwesa abodamfo nya aduane di pa fisi obia ka sɛ ne wo nidi nteba na abodamfo no ne o se yi entansi bɛkɔ no wo tete aduane no wo mu di saa na ɛna kanse ne kɔ wie na kyerɛ sɛ St Peter's Senior High School wo mu akrim West Africa Senior High School point ba ku po ewiase 1 point St Peter's Senior High School enya 45 points and a West Africa Senior High School enya 44 points usi aj just a kit Adisco and a trosso miensa omunya 39 points omu de na ya na no nya yaskese se 1 point no to me shoot chance no mu na when the trosso enso a o hwemu a St Peter's wo mu atumi aba maths and science quiz bi akwa animu akwakodru finance sei ama nam so mabonsu an kwa no magye prensa ti wo mu de na enene anigye no akwakoye anigye a wo magye bi pen ti na anigye no ewo mu pa ekowie ya na kese West Africa Senior High School na bebre no agide ne se de wo mu si bo mo homode wa kan siem na bia na nkomo atumi akoso surprise bi and so 1 point etumi eti wo mu ntemu a make say ya mo mu sika na afi ya made wedi nkudim so sika ebi mu so nya scholarship multimedia enam sane ye yi ni nyina ewo multi TV so join news so nti yenso e kan sponsors no yenso e ma obi a kyede e ma kyede ne kese mu odu pa ebi mu so nya scholarship 70% school fees no betua mu 30% pe wo mo edi first no St Peter's asuafo no wo mo se yesi obia invest no a ya mo sa kwan no wo betumi oba school fees no betua mu se sika ne ye 10 a wo betua mu 3 pe 7 no school no afa chese scholarship ne a kyede awdo pi no a na ekọ so wo mo etumi ekọ finance no so no ye ma wo mo nso nyina esika ene wo hwese de na ne je na akọ no a all students ema St Peter's Omuni Adom Kasiedi nkoma uhunu say oh their eyes have collect omoni aje papa yeah we say very easy because it's schools no ni prepare ni presec but presec ni prepare ni mo today and him say now quiz boy to me 2011 quiz boy Albert Pebo 2011 quiz boy just out to say wo mo ani age saa wo mo hunu de wo mo nye wo ho anigye no na wote se ebi hwehwem na asuafo ni bi kyase wo hwe se de ebi wira ho na ebi ani age no a Adisco students wo mo no mo national theater ho abra nyina ba wiye no wo mo kyerɛ sɛ next year ombeba wo mo ba ombeba ne sawe na de fisa afinu ankoyi am wo mo saa na sheda nye fini na bitumi akase bitumi dia yididi o ahwa asane ananya marako na se ya start na ya yedi ye lead saara ebedu baby na some other school bia ye titi questions ne to so saara na ebu ya be minti na meto kwa na ye wase stella actually ya disco maba finals for ebi en sheda nye bia da ekoyi pa na ne marketing na e ma ye mi area so na fisa Mami o moto so tre na ebi mo kra nru baabi amadu no mama we ho saa wai o kan na ewe yes anu na mama we ho mo anhye dan we saa je se tre no mu no na mo we wo ho no but o kan nyina bomu a obi to so 45 na obi ato so 44 nti 45 na we o mo de mu nru baabi asa na Adisada College asuafo no o yes dining wo mo nko a wo mo se wo mo nko kwadanya akoko pie ho ebi mo se wo mo pa de ha so the disappointment no aba no so mbe wura dan ne ho akwedi di pa de de mo kan say JBCC ana kan say nkeba yewi ba nara win ankwame di de we are we are waiting for next year you GT so say de win ya you GT because you say sa ya fem de ya de na you say the fa no mo GT ne say be fa enso amfa ma wo mo Richard Kwanya akon e wo school mo ho make say kwajo ya mo akwaba ye ni akobi mate se wo mo se wo mo ya akom kyene anwumre ikopem wo kyena no madi koko sanete
Enya country nkwa aha obepie mu e sense mampom no. Ye jai panie kra na e to form kra nka ogina ha obeti. Chese aha yele mankasa. I said the omade de dani ade no because ye sha se no yabi pa school for ye omuni omo church for no. Oh wa sani pesco de omunye school bia once we be team fan terminate ade de ade a walk over cry just a walk in the park. Inti omo je sha se first round no we lead second round no we lead third round no we lead ni do two or four so no mu team ye sa to aso ho na school for no sha se so mu pie e de omo pie 1-1 sa nti e je no mu za nie ma nko yi na teacher for no so san so to aso ye wie a cheche for bi kan na e mo akata ye mu bia ye bo dan ni ya mu wan ma ne ko didi abra yi lusu ye ndi nkrana omo nkoda ni no nti eduane ni nyina esi ho nti se eduane so mbe ni den so mo bebo no boa na ade achi omo aka ne hye no mo edio se den nti atete so ma esi Adesada college o we pi ha dia e sense mo pompa Kwadwo we de ka che won so mo nka fra wai 39 points there nka mo de no kra de so mo chicho mo we na obi a onya 44 a de 45 abiti na de no ndu beso ya da asipi Richard Kwadwo nyako na wo de we bre ye free Adesada college na wasefo no wo mo de na ya chen ni nyina fi se 1 point po asem no ahye wo mo a practice any competition in finance no be a support mo ya de 1 point per the beat mo fa ne say mum say ya but still you say ya de say abeju ase it ya fani ku ya da ya me ase wo bi a de abeju as a first time participant of finance in so say na mo nipa de ni age pa ni age say ya beju pepensui ti pepenso no na o mu koduru ye no 1 point ena eyi wo mo ehwe ho nti bibi kwense kora unya wi ase afa 1 point o de de aye wo mu ni na abra ekoso nyina na wo ba Adom newsroom a manfo ene we support we wi ye no na jesa ye deja. I told you Pesco was going to win. Wait, that's a right back there. Is everybody against at this point? I think it's no, but everybody on my focus at this point. Hey, I show you. You know, most of the demonstration in China. Mo van chen ne no won sheda entini ye nemom na akwaye akije e wo newsroom ho e bi se ya pa 1 point pa de ya wo ni ade a nanso ni nyina no we so ya kan se nyame no ma na mfato wa ni nkunim no chichore na sie no waba na waben ho pa yenkoye nim yekoye nim a ye ni ansa na abekọ no yansa ka na enya akwanhia no wo mo numbers no mesremo omanfo tadi twaloto pa we nya for loto numbers ye boss e be ya ka wura ebehu mo ya accident sia na mo peka number de twaloto no atwene pe track no number AGT 4519-U 4519-U and a taxi no number and also GT sa 1904-14 GT 1904-14 enti no se okaka we mu bia ho a na waben ho ede ama posifo na afi mo bia nso betumi de aboa no wo de aboa yamfa yani enkyere nsam foforo na afi yantinsi amanyosem mu sameka say opani Fred Blay wano anu ahwe chese dwamtre ne ama mpipi amanyoko no wo san agina sie ntono so aba memenda tinani abre denden na papa ekwohye aboso de ahyan makomako ahanu adioso enum ebeba se de beya mpeso ahodo ahanu adioso enum nyina obia sabeka hyen bi na ne amanyoko no de ayemu adwuma ajebo asagro ampa ababedru ne bedu ye de ehun sansem no bedema mrahye badwani mu amanfo wo sahwibodi kwaku ahin wapani na ekasei wose watrase din ahwe nsem no mu anotum se dabi opani Fred Blay ahyan a wato no wose matena medu otu anamo won ho wone mampani na afom yene mu hwehwemu wono de osusu se opani wono na ye board chairman ema Ghana National Petroleum Corporation na woni tumi o wonti eno aso na ebia wanya sika kakra ya wode akwakoji ahyen yi enti animanim ya yenya hwemu mfa sansem no anya sa ebrepem ombetene nka
Freddie Brain, he's a candidate for special prosecutor. I say investigating because GMPC board chairman, private person. Now Ghana Hamini say Obi Juma 30 years, 40 years, $3 million now. What deposit no. And he must be investigated. Nanado per se, Yajini say genuinely of fighting corruption. Way a test case, Emano. Make sure say, investigate near Freddie Brain. Dangerous for our democracy, and I'm sure he's going to win because Obi anywhere, chairman be anywhere, all your ready is so they will vote for him. But that is dangerous. The explanation, but say only a DNA. That's why he must be investigated because only DNA in what capacity? Say all your GMPC board chairman in Tina amount for a man loan. Can anybody at all walk into the bank and raise loan of $11 million? A private person? Is it because we're MPP acting chairman and for that matter we're board chairman for GMPC Ninti and I in the office no influence salon nana? These are questions that needed to be answered. Now no and bed na go asante se do bisa nsenti se mampani anya hwe na se opani matam bi nso anya hwe de na betimi aye de na be no se ha sa de na betimi aye andom kuma mo na hye bedwafia ye ne andisi fo nyina beka bom ne brepam no yen aye nim de be Nanado is interested. I said, and say conclusion. I say he himself is deep into corruption. So same way, I no attention. Now I warrant investigation. Now not just say near Freddie Brain, I am normal because as I've said, or a private person, he is a public figure, or a GMPC board chairman, as he compromised his office on a shrine or CID, whatever. But the government, Nanado should do something about this. Then Jamananka. Now, yes, after some time, if we're not abandoning we advise ourselves. Such as? You know what to do. Say, abandon my investigation. Come here, first investigation. Ahikoku, Rashebe Jenny, my body, Nene, and out here. Yakuya ni mwa Kasiebo no emu na baby buyer sawokaya achachefo bi ho kyere wo mo pa ema wode wani akyeremu anachese yese adwesoman senior high school teacherfo yi wo mo kyere suafo ni bi ene yeso kwotete mo mpoma akyi anadwo a o se sa fe obehu abudin wonte hwie bi obetitosh tash na kese teacher hwie nurse asa krase doctor no wo mu use saa wo kan wo mu so we ne ye TOC teachers own choice to our students no mu a then trouble kakra test na kese ne wafa or the perfectru ye teacher for bi hwe mu mo ho kyere wo mo emi yi wo mu adi Isaac Amponsa present say Moses Asma present say Andrew Eduasare present say and afi em say wo mu nyina yes sexual misconduct ebi wo a wo so wanyu kura no a wo miamia ti wo mu nyina hwehwe mu no na kese wo mo ho akyere wo mo na no na osofo be de kyerehwe ngumesua ho nsem so basic and secondary education Dr. Yawo say educhum susu say wabasira ba ne say ya ma posifo nya ne say o school no committee akwatena say hwehwe mu awie nti eno ano no da bi say posifo de wo ho jim fi say enkra no wontumi nyusu wo mo sa enokra say portrait farmer bi awe ne nkokọ na mum teacher ni de wo students no enye yie wenye practicals no aka say use wo mo de o ma biology practicals ti wo mo nyina hwehwe mu bi say ko bia no enko na ena abed na gwa santia siedu ekodi nkomo e parliament na ne nkra wode ema ne ye no ebi e no pani ene ne twetwe nkomo no wo kire sai wo besre pa fi sanya no nko a wose wono sei dodo na abegu nanim anya hwe kura no sexual misconduct ne se teacher fo no hey yesi na nsen wo mo kira de kire ne nyina ka ho titru pa ne sa ketua ne cheka kra bia ho o meje ketua na free students no 26 sexual harassment cases ena twese ne nyina egu nanim a wo bo na ni prepare wo hu ade no se encourage bre ajusuman any school bebre said me kan no bebre yanyantie ama wo school for the atu anim say empany for the atu anim say nkwara bi wo ho a obehwe ne teacher ni akoso mu na so bi on nakoda na no ho hwehwemu omo yeye said ye di kan aka no ba bi asem ne besie bia no empany for ye hwehwemu so hwa ajusuman enipa nan na omadwuma den abo wo enti no enya de Ghana education service asem we didi agro kra the ban Minister of Education so I'm feeling agro. Fisa nyefe sa awofo de ne ba be ko school. Oso nkosua ngoma. Na teacher ni ese so oboa no osua ngoma no ekwoye na de a ebe si akola no kwan ama ngoma no otimi asua. Enya de efe.
enya dia esase so na Minister of Education yen so saa suban no so no na mo terminate your appointment we are eno anu no na say den ye terminate appointment na say wadwuma bowa eno no ensi ho no ho a o ye de ye fam ne ade yaye aban aso e bebre ho no betim no adi police for betim no adi obi a betim no adi nti ye de adwuma na ne ye yes won fata say adwuma ye den tie you adi wi a na police for nso atwa so na MPM Amanfi West opani Erikafo enso de to GS Council animu se womu nso a womu de na da so da council nanimu a womu ye nhwemu no womu nya nhwemu no ntem na prekonami yedi ne show sexual harassment is schools bebre na tama ye BC nansen we call rounds kakra or me constituency so kwala no bebre anyanyam na obisa bisampa was a teacher for nankasa and no kwada na edidai we had there yaro that even moved me to come and ask this question and he say 26 cases so far and aba why and the investigation no that been in the Benya report because so as school be and what team be on your investigation about this issue now say take about 3 months there it means results so results it can take you 2 weeks 3 weeks now when you say we the results now OPB it I think say a some money term na you because akrobi ohonoma or your victim who the air cost. So I wanted the minister to give us very good answers to my questions, but I promise to say not the results I bring Ghana for. Enti na Amanfi West Mrashibeni Honorable Erikafo and na otene no. Na osofo be de che ohwe ngumasua ho nsem so Dr. Dichum ene yebisa ne se free searchers na ho asem ekose na osio aban ne hyase ne sika so de kono. Watabri pi no akọ ne nyina di adanse sa aban no ese obehwe amasuafo no atumi akọ school kwa na ofo ho ahenha wo mo sam na din kan no ye to nkwara na tare ye tua admission fee eniema bebre o ha ye tua ma school no ohun say aban be so mu no omo so car na awofo no boni nyina mu enti awofo de ne ba ko school on so tua admission fee enti tam na din kan no sika no wo soro esen tam o to so mienu no miensa no enti nya sika na ekofom na emom no wo second term a won to school uniform biom wo third term a won to uniform biom won to exercise books biom afi wo hwe ya admission fee won say ntua second term and third term enunti and a second term any third term sika no ewo form no edinye se bia sika bande ba no ekofo enti anamontro bia no eko sede esese eko na ya chewura atopabu mu de eno atopa ni bi pie ye ewa atopa nkwanta kasoa chese se ho nya agro awura ni din ene gift adobia agri oyetuntum obosi ni mu edukakra achese ni ti no hunu se akante jari ni bi no waye na asenkunu a short nti no nwinu aye style bi ne guniti ho saa na just wa me wo na wo yosofo otie yie na ebia wa asafo te se Methodist Presbyterian adede a ese ho no so nko ho sesen yo wa hye that na ni asi Pentecost asafo no so yasi Pentecost asofo no oh enya ya obehye da no wa ye fine otie anya yie na wa mwani na ho pe na wa de ato so se woni na ada enye koduru mpanimfo ho a hwem ba akom yenu miensa obehu awia no number wo phone so ni ade wa send this car ma open oh na kese no ano no gone to so ni ayiwadi ye bia dia me bia bodam na ebi nso ho a kese wo mote bia mo sese anya kra ubisa na nne wote din gift kra no wosu na asami ni yedi akire ene ekwakobi bisamu a na kese gift adobia agri abra Church of Pentecost asafo mabia wo mo ka so ate asem no ye mo adwen se wo man kasa kwa kyene kra de na koma posifo no wo mo so mo koduru ho a na kasa asem na ayire nyina ne se Apostle Dr. Poko nyina na yire se mo bia mfa ne san kan wura no mo bia mfa kese ase wa bobo bo asofo ni bi ni ama yi wo mo adinti no ne ho ya hin wo area ho ti okoye se rinti na ma me kan se o se na wanimade foforo se den asafo mane se wo mo de wo madwen ho afiri anu no bepem sa bre ya ye chi no asofo bebre no e ba abonten se gift adobia de sa de bia ye wo mo no amo mo ntiase de nam so mama Dr. Poko nyina yire o yes asema polisi fo kra mfa wo mo san kan wura no wo mo nheda ntiase papa ye ntie se de asafo mane bi abra ye ne wo mo edi nkomo bi sa wo mo de mo nim fa asemi ho wo mo de tuja police. No, it's an order from above for that policeman. Say you should carry the man to the woman to the police house. But now, yes.
Yes. Before he called the chairman's wife, he called Apostle Asante, Apostle Entry, Kaswa area head, a Fred chairman wife. Apostle. They spoke on phone about 30 minutes. Yes. I didn't. No reason, because he was speaking to the officer on phone. And conversation who said almost they are saying straight said the woman I don't know. But to have the chairman's wife number as a member, she called it from her personal phone, a woman personal phone. Saying besides that, you ask me, how can you want I don't know to me for a chairman? I say, oh, woman say, be any one friend and no friend. Hey, Asemia, Moiro. Kofi aje we de akire ko bisa mama eh ana wodi bia he ja poku nyina no de blackmailing nti e ba ne se ya won pese ana se de anu wani mu nti a we de asembisa ne ebisa ye nkan sasa na tie questions ne ebisa keke ti kofi aje de akire na ko bisa mama se de nti ne ya che awura gift ya dobia agria wo keka asofo ti bo fom etwa to wo mo so se wo mo ne no ada na yayi wo mu adie bia bobo ada me bi mu kura famu yare no wasema police ni bi amfa ne sanka no kofi we de akire shada correct papa ba ya puso a Master Church of Pentecost head office enkran ya ne obedi nkomo puso a obi a wo boy ya asem we de police fo nsem mama police fo wi ansa police fo wi a ansa na asafo ne yaba o mon kasa enye police fo nwi hwe o mo se police fo wi ansa o mo nwi ne sei police fo yi o mo investigation nyina wi fa gifty adobia agri ho a ansa na sami ana eye ni laya fote agulayo wo so obi dibi ye no ewura bi ye ni bi ma kyesa ne ho kire no kire no mu hu sesa na no so ntwanto so sa ti me empase ntemu mu asem nti na me mpese be pentem na apostle poko nyina so yiri wan hwa yakubu anaten ti kofi aje di akire ni hwa asem ye pese hu no kore wom korogyen fi se enu ewie ya sofo afre ye Pentecost asafo mpanin fo mun kasa na ya se sofo panin na odi asem ne di na nra me koduru fi na no pe ya me ko hu papa no kofi papa na ye djuma che kaja obekwa ahomje mama Pentecost fa pe kakrama no papa yi adikwa e be di akire enwie sa asem we ye di akire akopem se be wi ase nti moye ma dwen se nsantwefo no wankasa nche be we ehu ye every no update ebe de wu adobi atiasi enmu ikra ya de dawro no a na ye bonti ha no Adom 106.3 FM so Kasiebo no se de tie ne aka kire naked asante mantam ye nhira 104.5 affiliate edioson ene akire bebre no asan de ho wura mu kra ye to apetiam obi amantam dunum ene amanone obi a ege ne de na yenko yanim Mame Francis Esiam wone ne panimpa wada Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited ano sa adwuma ku a me bo di tintintin de omo ye ne se esen a ye de jaframa gumu no eno aho adwuma no wono mo ye na nansan ye beto odwa se wone abadwaku a yate asi wose wone omo nya adwuma na fe dada adwuma die wonhwe so onkyera ka kire bi ko so a wose won to ho asisa nse mame no afa kwan so aye neoma bia osusu eti amranti onkonkopa be bintina e ba sa no we twi na we ya twetwe ne nsam nkwa enam so mampanin foto agina kosi wo nya nhwi mu mfa nsase na afi de besie bia no wono ehunu bi empani to adwene bo adwene no de beto dwa ene se abadwaku board no sa abre de tintonta nkɔpa ba bintina yagu no maame no nkɔso nya na adwuma amra hye badwa fie dom kuma ho pani a wono e ba no fam ho a okasa de ma wono mo eye onimonyamfo Adam Mutawakilu ene odi to dwa kire se saa proyene kankan osusu se maame Francis Esiam aye na mampani ahye da woni opani bo acheje akosoafo hwe nyina mahode ne yeso pese okatakata so anti na board no wagu no no de osusu se emra ya hyehye e de afa ba adwuma ku ahodo so bi pese okoto bibia wo fa so me Public Procurement Act no maame na busuo nti na o ma hye da mpese o be mamra ya adwuma wonom yesa na se animanim ya wonom amfa hwehwemu emuda hokrogen ama amfa maame no ho a ene enche womo ankasa wonom de nukura womu bia ebetudwa e wo sansem no ho. It's a sad day for Mother Ghana, very sad. It's just purely a cover-up. It's purely a cover-up by the president to cover up the rot at Ghana Cylinder Manufacturing Company to protect Francis Esiam. That's the CEO of the company, because a board has raised certain legitimate issues, set up a committee. She refused to respond to the queries that was put to her by the board, and the board took an action. Then
the minister set up a committee to investigate. And they were given 2 weeks to produce the report. As we speak, we don't even know whether the report has been submitted. And all of a sudden, the board is dissolved. This is a tactic to cover up for the CEO, Francis SM. It is evident, I can confidently say, the CEO breached the Public Procurement Act. And as a minority, I had promised we'll be coming up with our own report. We'll finalize it this weekend, and next week we'll bring the report out for the public, the media, and everybody to see what happened and why the board raised those issues and whether it breaches the Public Procurement Act or not. Opani amananso wo se wona de wo mampani kokko. Said your market mampani amfa anya adwuma na maame Francis Siam emra ene no ani a andi sha manyukuo no said tie bi ombaba adwaso wo mo ba o maame no ombaba mre na di pa na wonfa sobo nso mu obi a onimonyamfo boache agya kono de sobo bo ne sanse wono na atena ho no ahwa na nioma nso akosa. All actions by the CEO will definitely go to the minister for approval. So if the CEO is implicated, indirectly it has effect on the minister. And that is why they are playing that cover-up, encouraging corruption. And that is bad for us. Why did the president dissolve the board? It's to protect the CEO, Francis SM. Unfortunately, she will think she has powers and can continue to misbehave, but she knows that the law has no time limit. Even 10 years, we'll go back and dig what happened and where is it. With our report coming up, it will be a basis to spring on. So the law has no time limit. That is what I'm saying. If you commit an act today, it doesn't mean that after 2 years, then nothing can happen. It can take 20 years. If somebody comes and decides that you did something wrong and therefore want to take action, it is possible to take the action and do the right thing. People committed atrocities, 50 years later, they are jailed for those atrocities. Next week, our report will come out. Adam Mutawakilu, wono ena mai ma shebe dwafie dom kuma ewo ho wakasa de fa gina mahodeni ho nene ena wote no yɛtwa Kasiebo no aso mesa woni mo ba bia wo bu ne nsa wo tasu menstrual